Pozdrav svima i pozdrav svima ljudi Bosne Gamesa ovdje. Ljudi, danas ćemo da igramo Clash Royale. Ljudi, prije svega, još jednom da vam kažem, ko me zaprati na Instagramu, ja ću ga pozdraviti u klipu, ako i bude do 10 ljudi koji ne budu 10 ljudi koji ne budu zapratili na Instagram, prvi vas njih pozdraviti u sljedećem klipu. Uglavnom, vidio sam 20 da me zapratilo, tako da ću u sljedeći klip pozdraviti. Kao što ti ljudi leto da ih kesne u shopu, gdje i ja da ga već imam. Imam 5 legendarnih, to su Lava Hound Sparky koji sam prvi dobio, pa sam dobio onda Lumberjacka, pa sam dobio Princess, pa onda Graveyard. Pozdrav za Kenu. Ljudi, vidite, falim 50.000 za level 12 elitni. Znači, bit će duplo jači i idemo sad u 1-2v2 sa ovim ovdje dekom, što ovaj dek koristim. Nećemo sa prijateljima, idemo u match. Pozdrav još. Ja ćemo ljudi još jednom 2v2.
Bianka i ostalo je sve spelo. Sve stročao. Onda sam ljudi nešto prekinut. Jedan nema tamo. To nemam sada ucirat. Mogu tu odmah barberijane, ali klonovi. Dobro. Tu ću Goblin Gang postaviti. Tu staviti. Ljudi, napišite u komentara ako želite da snimam facecam. Znaš li šta, sinko? Neka nam još svašta. Ima 400 na taver ostalo. Jedino Goblin Gang, ali to ćemo jako uvijesti. Ćemo tu ostati u rajdera. Ja hajde sad u to, onaj... Tu ćemo labutaka. Ovo 53 ljude sam na kameru. Izvinite ljudi zbog toga. Sad ću ovaj golden chest da se otvora. Nadam se da će u drugom klipu ove elitne barbariane na level 12 kupit golda. Nisam rekao kao emuva. To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.